Shugor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ka Office Jong Director of Higher and Technical Education ka Sarkar Jila, Hakar Pusan Tarik Naiwing Hajar Pasau Kalapintip, Baga Jingslam Ban Samlut Nika Baibam Nika Post Matric Scholarship Nika Umbrella Scheme Miki Khana Pulih Haka Jila, Nagbanta Usnam Hajar Pulai Hajar Pasau, Kadinamar Bakidang Ab Banyo Saya ka third installment, Nakatanat Ministry of Tribal Affairs ka Sarkar India. Ka Office Jong Director Katanat Puli Puthi Kalapinbana, Babaro kapisa balayo naka Sarkar pedeng berka Sarkar Jila kalong shispa praklur khandai pu pralak hanyu pu khandai hajar khandai spa sau punyo tingka kebagentup khandai pu praklur pralak khandai pu hajar khandai spa san pu ar tingka balayo naka Ministry of Tribal Affairs but shipoklur prapu khandai lak prapunyo hajar khandai spa khandai pu san tingka naka Sarkar Jila ki khana puli ke baladap yo ek scholarship hadu menta kilong sau pu khandai hajar sau spa ar pu prangut Hagajingsiyo baningkong nika first installment lada bansa migi khatnyo hajar lai spa handu saungut ki khna puli dak bisa kabayo saupu ar klor lai pu ar lak khatlai hajar ar spa prapotingka kabagenthop lai pu praklor pralak khandai pu hajar khandai spa san pu ar tingka balayo nakatna tribal affairs but sauklor ar pu lai lak ar pu hajar lai spa ar pu pra naga Sarkar Jila Hagajingsiyo kaba ar nika second installment Kapisa balayo baro kalong handriu klur, handriu lak, handriu hajar, handriu spa, handriu punyo tingka. Balapha da ka Sarkar pedeng kalong handriu phau klur tingka, but handriu klur, handriu lak, handriu hajar, handriu spa, handriu punyo tingka, kabha na ka Sarkar Jila. But ya kanila sam shakil lai pu ar hajar, handriu pusangut ki khana puli. Katba ki bompat yo hadu menta ki sa ar punyo hajar, lai spa ar punyo ngut. But yakine ansasiyo hadian balayo daka baha ka balai naka third installment hadian bala phap yang daka Ministry of Tribal Affairs ka Sarkar India. Nagbanta ka third installment katanat puli puthi kadang ya shakmat banekran ber ka Sarkar India nagbanta ban pinmi no. Ka Office Director katanat puli puthi kalakular ban shimkhya yakane ban pentikna babaro ki samla puli ki dei hok ban yo ek scholarship jongki hakapor ka babyang.